Ura wari mubunge wa Nyambene Joseph Muturia ure ni mukuru wa Njuri Ncheke na akathitetaga ria kanjo iu uria kutharima CS wa urimi mithikarintu uri gutuika mwaria na kwithirwa ari we kingpin wa county Meru. Muturia na enjenengerekano na thirikari nziru akiuga wari kingpin o Meru ari gitini kia uminista nuntu niwe wari akwina rais na nowe watemanagia na rais maita jamaingi akiuga uria akwina munini wa rais no batere kwithirwa ari mwari wa county ya Meru na no CS mithikarintu uri. Kanjo ya Njuri Ncheke kiri kiama gia kugambira Meru kuorota na kutharima anene o amwe na ngugi ingi. Mukuru wa kirira wayo uri ni mubunge wa tene wa Nyambene Joseph Muturia na teterete itua ria kutharima minister mithikarintu uri ari mutongeri wa Meru yan kingpin twakugibotwire kuma tene igitareba minister Ntwangaine na bangi tonto minister niwe ari akwi muno na raisi na masemani na maintaja maingi o kiumia bo akomba gukinyithia ntumwa ya Meru kiriwe twathurire nturi mithikarintu uri ega mutongorie wetu na ke bunge cionthe ya ciariku bunge ya yariku 1963 twathurite ni Mheshimiwa Jackson Angaine akaga niwe kingpin o Meru nonto niwe kwina rais na minister maita yonde kwina cabinet ntuko cia Alhamisi so akenda kwenda ntomo Meru anenkeri ya kuwa kwela president kana kwela any minister au ni obachama na chapa kwenda ntuko na ni rais na ande kwenda alengete minister muna nonto interest ya Meru kana keda akona Mheshimiwa rais aina ntomo cha Meru amwe Meru ni kuona na nande kwenda na acha ni na umona every Thursday nonto Thursday kwenda msomo ya cabinet so uto mwezi ya kingpin Angaine tochoka to yakaire kwenda Mheshimiwa Mukendia tomo keruki tomo Mukendia tomo dhura ari kingpin wetu wa Meru kenda nwe nonto nwe wende na cabinet akona president Moi Angaine ona Kenyatta onwe Moi bwana Mheshimiwa Mukendia nwe ona Moi kenda na ndenta chieto cha Meru amwira rato kwenda na muno de atule ayumbe watwe yato kwenda mantu ya Meru ya dhidwa yato kwenda twamwira aito kwenda kona president aita organize akona akavi appointment together tokona president ntomiri chiambira tu na choto amwira toyamwa kana kethia kole kundi kana muntu kana gontu dene Meru kukwenda attention ya president tokona minister wala wetu minister Kiraitu Murungi nawe igiterera rais Kibaki tontu kuona raisi ti raisi kona president yentu raisi kinyoka o ari mochoro yabo ya italia mbere ate atueka president atueke president na ndito aku koka dia appointment na kwamba kudia appointment mwako kwa dia otona president end minister talentori kana Ntwangaine ria ariku kana kirugi iraisi mono weka kona president mutukufu rais na gatomo Meru twathiria cabinet ompe kanya tagaya nona nkuire amaisa sawa acha nande pale honwe atekora haya kama ono autu maybe na kinya every meeting ibari ya lunch state house na kile bakora lunch omba kinya chiomi akaranze okwenwe amwira gonto kala tokwenda ali okwe bakire ya aba msendo kumionto nona ni wa Meru bakuwa kana karomba appointment ya kuya kwa Meru kana mantu amaingi na nandi nikyo batariteri nturi tontu niwe minister wa kimumwe uria Meru iri nawe Dennis Mugendi Weru Njuma Egembe county ya Meru.